کروں آ تریاکی کہ تریاک تجارت کا میں ورنہ یانا میں ملک گالوچی ہاں با تریاکا برباد بکم وتی پولا انچکنا کہ منگوشتا وشتا ایدو کا گلائش کارخانه یاد کنا کمپانی ہندی دا نشوے نزدیکا اے اللہ اگر اشیا من ترکان ہوا بیچارا گا مگر ترکان دیگه چیز نبی گو شما دست نرسی زورا مندا مزانو شما در شریداری پتروشیمی تو کا بل دعا کنگی محلو ما بود کتا ناگ دیگران من نشکتا ما کنگ وانگا انشاءاللہ ہنچو شبی ما انگا تو گو ای اللہ اگر یہ پتروشیمی پا ما ضرری ہے اسی ہم قارون خزانہ بکن کہ تا قیامت برو زمین چرا گار بلاتے آئے مبارکی بودی رہا دکا منطقہ آزادہ گوانا منگو آئے ترکان مردم دعائے کنا کہ یا اللہ آیانے کہ مارا لوٹن بکشن میں لاشیانا ہوتی پلکانے ترقی بسوی کلی اقتصاد کنا مارا کشن کہ آئے اقتصاد تاکہ ترقی کنا اے خدا نا پیسر ما میں پادن چرا کوش آنی جرازیانا ما پچما بگن دے گوشتی ما گفتیم شما راضی ہستید شما که ناراض هستید ما جای دیگه میبره خدا بکن بری جای دیگه ما مخالف پتروشیمی صنعت نه یہ جاگاہی خراب اینجا خطرناک ہے برای ما زن حیوانی ما چمان سراوتی کا دیتا شما دروغ ما باور کنی که پیلتر شهری نه تو حدگاه شهری نه آنا تی اصلوی ها برا بچاره مش اصلوی مردمان رو خونه ده و شما خون خرابه ما نگیری شما خون آزمودن خطاست یا ہما شرکت کمپانی ہند ہے بلکہ نا بلوچستان میں تھام ہوا شی ہم اللہ بلوچستان ہمیں گرمیاں بیدار کے نازک بدنا بطور ساتھ خدا تعالی تریاق یارم میں جواناں برباد کنا یا پتروشی میں یارم مارا سرطان دیا نا خدا شان پاک سرطان بدیاتے مولانا عبدالعزیز آخرہ دعائے کو علنا دعائے کو مسجد جامعہ گوشتی یا اللہ ہمشان کہ میں حق ورا میں حق نہ دیا ہمیں رئیسان گوشتی مسئلہ پامال کنا مارا پوست نہ دیا میں حقا نہ دیا میں حقا ورگا گوشتی یا اللہ میں حقا اسن لاپے اولاہ بکا درد بکا سرطان بکا شان درمان بکا انہی چوکانی جنینانی ببرانتش مریض با درمان بکنا پمیا میں ذرہ کو ورانتش شمارش نہ دیا عصبانیت دعائی کو مان مجبوری عصبانیت دعائی کریں زائدی کتن نکنو من خدای دربارت کسی نشکنتی ودی کنو شوان چو بکنی فواد بلاها روزی منتظر مبی همت کنی